Исәнмесез, кадерле дуслар? Барыгызны да якынлашып килгән яңа ел белән котлыйм. Менә бүгенге видеоны без багышлайбыз безнең ике туган апабызга. Карайдел районында Шамрат авылында яшәүче Башкирияда ул Хайдаршина Альбина Жиханур кызына. Аның зур юбилее 60 яшьлеге. Умырзая шешек ата бір вакыт кына, кышлар үтеп язлар кайта бір вакыт кына. Күкрәп шешек аткан шаклар бір вакыт кына, яшьлек вакыт, матур вакыт бір вакыт кына. Ярсу ташкын кебек шаклар бір вакыт кына, бір вакыт кына. Балалар үстергән шаклар бір вакыт кына, канатлар яңарткан шаклар бір вакыт кына. Күкрәкләрдә кышлар шак бір вакыт кына, зур тормышлар кышкан шаклар бір вакыт кына. Алма кебек матур шаклар бір вакыт кына, бір вакыт кына. Şaklar, süyünür şaklar bir vakit kına, imen kibik taza şaklar bir vakit kına. Timirlerini üzer şaklar bir vakit kına, yana eyler yer şaklar bir vakit kına. Kişilerge kirek şaklar bir vakit kına, bir vakit kına. Bizning bulay күрешүләр bir vakit kına, Qonaqlarga yürüşүләр bir vakit kına. Gönler öte bugün yaşık bir vakit kına, matur yaşık bilip yaşık bir vakit kına. Yazmışlarga yazgan vakit bir vakit kına, bir vakit kına. Ömür öte bugün yaşık bir vakit kına, matur yaşık bilip yaşık bir vakit kına. Yazmışlarga yazgan vakit bir vakit kına, bir vakit kına. Yazmışlarga yazgan vakit bir vakit kına, bir vakit kına, bir vakit kına, bir vakit